Салом подписчиков, салом тамошобинон. Ман магазин рафтосам, магазини профессиональной косметика. Вообще-то Нижневартовсканда 3-4 тамихе хаст. Магазин яктыша номаш гипноз. Манат ваяш. Бо ҳаст 100 мастеров, бо якташ бьюти маркет ба фикрам буд. Так, ин тараф ки медарои бьюти маркеташ ба ҳама чизи связано с ресницами амонҷа мехарам. ман ба манемхи контейнеру бо манемхи крафт пакето ҳаст ку барои баъди дезинфексия кардан хренит када мемонем ваҳои ҳамин хел чизо дар кор. инҷа як намуди ресницы ҳай, менам ресницы B, як пачкаш 920 рубл будааст. пачки калонаш ман гипноз ба даромдам, унҷанда бисёр намудо ҳаст. Mana in ранги фиолетовиш, ҳозир шаҳри мо ҳамин ранги фиолетови мода. Ман аз магазин буромдам. Мана як пакет харид кардам. Тамошобинон, хостам харидҳои кардаги ман аз наздик нишон диҳам. Ин контейнер барои дезинфексия кардани ваҳо пинсепто гирифтам. Где-то 500 рубл, 400 чанд рубл ба фикрам буд. Мана хел дарунаш бо якта ва яшак контейнерчаш инҷа ва пинсепта мемонид. Ин дарунаш ба раствора мерезид ва анамихе мепӯшид, гирифта мемонид 20 дақиқа. Мана ин раствор аламинол раствор 650 рубл. Ина ҳоли инструксияш хонда мебинам. Ба фикрам обки аралаш мекунад. Ман магазини чӣ хеле ки гуфтам бьюти маркет рафтам, магазин профессиональной косметики. Ман ба дисконтная карта додан. Баъд ман ин хе визитка ошон. Мана барои қошу, миҷаю, нохуну ҳамин хел чизҳо ва ошон ҳаст. Борошон аз ҳамунҷа мехарад ҳама. Ва ватнаи палочки гирифтам. Вақти процесси кор ба дар кор мешад. Инам вақти ресницы снимать кадосагинда дар кор мешад. Деревянные палочки. Мана используется для косметических работ. Ва мана хел лекопластеру скотч гирифтам. Инам вақти кор ба лозим мешад нарашани ресницы ба. Ва ватный диск. Он чизҳое ки дар кори гирифтам. Ин барои клеи вай ҳамон нарашвид мекардаги ресница. Мана агар аз наздик бинед, мана хе капличаҳо ҳай. ҳамонҷа ва 3 капли мечаконем клея. Ва где-то 40 минут як бор ҳамон клеи 3 капли чакондаги где-то 40 минут кор мекунем. барои ки баъд густой мешад, кор карда намешад. Ва дигар мана ин ҷои вайша истифода мебарем. вақте ки клей уже кӯҳна мешад, густой мешад, мо бояд клея мехел агар оддӣ карда гӯем, клея бояд куштан дар кор клея, чунки ёнашанги клей ба халал мерасонад ва бӯш баланд мешад. мана ин хел мицеллярная вода барои ин лозим аст. барои ҳамин ман мицеллярная вода хардам. где-то наметнам 200 рубл, 200 чанд рубл буд. ин капли ямон 3 капли вай ба 1 капли мицеллярная вода мечаконем ва он клеи кӯҳнае ки густой шудаги буд, ҳамихе пенка боин шуда, сафед шуда нест мешад. боз чӣ гирифтам? Инам мана мехелака многоразовиш. ин одноразовый 70 рубл, ин многоразовый 160 рубл. вақте ки процесси коратон тез мешад, уже як бор клей чакондагитон ё 2 бор клей чакондагитон ки кор мекунед, мана хел одноразовиҳо дар кор намешад. уже мана ина рӯшба, мана ин скотча
мана ин хел икс када меяг ё дута полоска када мечаспониду боли ҳамин вайба скотчба клея мечаҳкунед ва тез кор мекунед. Вақте ки уже клей вай шуд густой шуд гирифта ҳамин скотча канда мепартоед. ин санги мармар бо ин сахт вазбен агар ҷумонида мехел тез ҷумида чаҳба намешад лекин ин васне барои ҳамин ина тагашанда клеяшай ҳамун ҷое ки мемонед клей мекунед ҳамун ҷова меистад дигар ҷумонда наметонед. Ина метонед дигар ҷова ҷумонед ин ҳам хеле санги вазмин лекин намедонам кадомаш удобна хай процесси корба мебинем. غیر از واتنی پالچکی واتنی دیسکو من این میцелярная вода من این خودش فقط پروف کاسمتیک گرفتگیم 1500 рубль شد من 420 сум ایناش 150 انا میخیل کده 1500 شد. ایناش من магазин оптима گرفتم. باز من خیل شوتکا گرفتم یاسمین به مراد جان به من ایناش گرفتم و ایناش موبا من چند وقت باز من این شوتکا کوفتوسه بودم نبود امروز اومدست دیدم گرفتم خیلی جوسک استش نازی خیلی نه جوسکی نه مягкий بعد من این واهاش مبینشانه ریزینکا اوش های من این چه تشنگی رنگی کی سالاتوی کی من اینجا روزوی ریزینکا من با معقول یک پارش دو دونش 100 روبل این هایم 50 روبلی و باز من این خیلی زبنای نیت گرفتم бо сароматам апельсин будааст. Пакет манин фасовочный шуд. Анамин обши харидам 2000 рубль шуд. Тамошобинон, мо наконец-то садики худамова гашта омдим. Нашуд рости гапай садик влогой пештара гуфтаги будам. Гашта инҷа ва оформид кардим. Муроҷон дарав омад документи Ясмин камтар кашол ёфт. Ясмин хонанда шишт. Имрӯз дуюм рӯз ки аллакай садик бомдас. ҳардушонам хурсанд. Ясмин анима арос кард апшти анҷом ман дигар платья мепӯшам гуфт ман дигар платья пӯшондам. Наку Ясмин куям чишмаша пӯшта исодас кард будта би мана надидос манам ве надидосям. А воспитателашам арос кард ваям Ясмин инҷава шингӯд намешнад. Ино мо аз садик омдосим. Инҷа манаиҳо нимеравамда бозӣ карданаш омад мо санкаки пеши хонамо қариб омдем ана пеши парки хонамо анакун ҳар рӯз 1 соат рава вақт мебурад чунки манаи садики конамо дуранда худаш ним соати нара пиёда ин бачаҳо ки кашола бо инҳо раваи хе мемонад. Муроҷон ҳозир ҳаминҷа дурнаш ба ғӯтта бурав як бор. Манаи кому? Вот. Камере скажи здравствуйте. А где? Вот. Здравствуйте, пока. Ясмин, вот Ясмин. Кто самая красивая девочка? Юля. Юля. Шиш солаю ҳамечақ Юля аймонда. Оштам кадосям. Алам хи камакак оштам чунки мемонад доим ошамо. Назаш ки як бор мехӯрем бас ҳамин ки пагоҳ дигар чиз мекунем. Дидедин ҳамаи равғана ман хел равғана наз мебинам авқоти рӯғандор вообще-то жирни чиза наз мебинам хел мастоваю ваҳоям равғанашо бисёр меандозам. Ош имрӯз бенахӯд ақалан зира чошам нахӯд тамом шудааст. Ман худам кӯдако ки хонанда будам нахӯд ба набурам.